Ngalaay tilot kat bangadon kabor kasor. Ngalaay tilot kat bangadon kaktin katalit kajeng mot kajeng perkat ha kijing yalang kijong ngakat siya bangalit. Bat nga sngaw kat nang jan kisngi. Ngamdon sa dakumway banong ya upat ba jong kani ka constituency ba e jongi. Balada pisyan ya kalong kami. Bakan led bakan ya kren bat ya saat nakabenta kijing don kam jong pi hakmat kijing pet kijing kmi jong ka sarkar India. Sngaw ba ya kalatya ya kaladem. Ya kletno, ya kita kilama, kibapiju, ya kedup, hakapor, MLA election arpulai. Bat snok tibat nga kakmi. Kapan yalam ya pi syakmat. Ngamdon da kaway pat, karukom kren. Namarban syu ya kalaw, ya kata kasenyang lajong. Hakapor bangilong kinong yalam. Kayeng jongi kamaham ya kata barabor. Badladang alek kumta. Ngataray uslap unsahab yang namar ime ipa inum tenat ya kata. Rai mapi. Kmi mapi. Pet mapi. Hato. Ka Dr. Amperin. Kalalong ne em. Kababit kababyang kalong renyeng kejongka. Hato kaday ni em kata kasimpa kasimsang kabanlet siya kata kadorbar tauan pelun hapadeng kita ki MP ki bawan kumbasan hajar saus pak tamngut sans pak tamngut bat lada pisngaw baka kong amperin kalapan iya ka jinglong shenrang jinglong rangba jinglong slur ban kren yak ki bangihap yak kren kum kinong yalam. Sngaw ba? Hakakat kanday terig. Yami patba. Banyalet siya ki polling stations ki Jongfi. Da kabadon kaway kajinget. Ba ublay unsa say madan. Yakin nong yalam ki badon kahok panlong nong yalam. Nga sngaw ba? Kanay kajingyat linti jo nga manta kakanti. Kaladay siya kajingyat jong kalenti ka kenram ka jingpang ka jingtang ka donot henry nga juong barabor kasnam jong iba pita ganad barbanyang ka ut hanga bat ka ay bor yang abangan siyem kita baro klem na penpai ya ka kentok tang ka jongki kabangas teng nga siya perkat bat nga juong ya kani balada ka jing kento bat ka jing kren ben kiway kan penyap yang kata ngaladay ban mi plang nganget ublay uay bor yang ublay ula ay yang kasap ka bakerpang bahabang ale ya keno ka kam ngan le na do ka do nut bat habang syakri ya pi baro tonget ngam kwa ka jing yero ngam kwa ya pi ban perto hanray nga kwa ya pi ban yo ya ka jing mentoy jong kita ki jing wanlam jong ki sembo jing kerku ka jong ilang baro nakabenta ka jela ya pi baro ki bakren benya nga hakaway kasngi pinhap wanted jing kang hayeng jong ban ong MP ba yarap ya nga bat nga ong ya pi ngan yarap ya pi namar ngatep pin sa don kam ya kata karoy kapar kaban sotit shadow ki yeng sidja jong ki long yeng lembak ki schemes baper baka sarkar kami ka don hok ban ayengi ngan led ban yasat ya kita ki kam ki jam ki balasa teng ha kane ka jela hot ngila IT shakiway katsan snem bakin tray ya kata ka kam MP henry ngan ong ye pi layo mat hapa pi pa ya ki MP ki basyong selyang persya ki ay ki jing do nong ki jong pi kane kadai kata kalat ka kabuksiar kapapiyo hakmat jong pi bapin pen kela ya kata ka jinglong ka jingman ka bakat san snem haka suda bat ka jingdum suda nga ong ye pi
Ngalakren bon teli ki rensan bat kita ki speech ki jonga ki jingkren ki jonga ki larung syaki kerdop yeng jong ki jat yeng ki babon rukam. Nganget bapila yo ki kita ki nongrem yale MP jonga. Henry ngoong ye pi. Ngalong kabalapen kre. Ngalatrei sitom. Ngalayo kejat. Hakisnong barok ki badan. Hapo ki laipo hunreu tuli ki constituencies. Ngalakendo ye pi ki nong song snong. Ngalakublay kti ye pi. Ngalapen ito ye pi yalade. Bat ngalapen ye pi bawat lang along kaway kalong kami kabasibor. Ngan say kabut kabor. Ngan say kajing nang kajing start kajing tip. Ha kajing kenpam. Jong ublay nong bu nong tau. Bat ngan wanra kata kajing kelah. Ha kata kajing sinsyar kadar. Kabaka sorkar MDA 2 kadon kam kerki. Ngidon kam ya kaway kaksyang. Kaban syong hang te hanong ba deli. Ban yarap ya ka sorkar kajongi. Ban lum man lang, bat man pen urlong ya kita kijing dawa jong kasorkar kajongi. Ngas ngaw day ban ong, bangalalong kaway na kita kibaladon ya kata kajing tip jing nang kum kanong yalam ha kajela. Bat nga ayapi kakular, bangan tray sitom, bat ngan persyang ting ban penurlong ya kita kikam kibasa teng labon bon snem. Ladang ahap manyutang ya kita baro kapor kanum sya. Bat ngahi kum kaway kabalaju ya le ya ki elections ki baper. Ringkat bat ki elections jong iba arjilingdo ba Peter Garnet marbanyang nado si hajar kendais pa nyaw puar ngasngaw habalajan kapor. Pan bed tang kajing kerku. Pan bed tang kajing kersyan. Bat hang ne ngawan hakmat jong pi. Kinong song yo baro ay nga tang si second kapor ke skor ke jong pi. Sngob ha kersyan lem yang ngatip lasay kan sedon kaway ka party bawan pelong jing yalang hang ni kin penyap niya yang ibaro. Henry ngaong ye pi. Ngapan na pi tang kajing kersyan, kajing kerku kajong pi. Ay kapor kan sabatay, ayu kalong kami, kala banle, nakabenta, kabri, uhinyaw trep, uhinyaw skum. Nanget, balada ublay, ula ibit ya nga, un kerku ya kita kijing persyang kijong nga, bat un ayang ilang baro, ka MP, kababaro ngisyit rehem batrang banyoi. Hakane kapor, ken mau, bahaka EVM machine, ka machine ka batep bot, lada pim sngow day, bapin syon ya ka syap jong pi persya ya ka parti ka jonga, to bot lemsi ya nga kum ka long kami, kum ka men, kum ka para ka jong pi, ubaten jonga uday ubaten uban ningkong kabrip ki keman, prestik tang ha ubaten uban ningkong. Bat nga ayapi kakular. Kumba katay kasngi kasyay hakani kapor. Ngan walam kajing syay nakabenta jong pi. Ngan yasad nakabenta jong ilang baro. Ken mau ngaru ngaday ka kristan. Bat ladadon kibamut ban tombor yanga shwa. Kihabyat shwa lemba jonga. Shwa bakin pen mensaw pen mayang no yunuru. Ladadon kibamut manong. Bayangi ki kon kasi kara ki jaintia ki kenriam baro lang pimot ban yat bet ban yat lat nakata ka jeng syem hukum jongi ki an ki ba pimot wan lam sa kajala ka jongi ngan yeng kum kalong kme bat ngan pertajam bayapi nginum sya ban le kumta nganot ban kren namar ngatip hasenda jong adon ki kenrem ki lendan ki badon kabor ki baladai lupa kita kinong yalam ki baladep jet da upat ba ha kasorkar MDA 1 MDA 2 baro artli
ngay aware ya pi baro bah ka khat khandai terik sngob ha pandem lem ha ka jing duai nakabanta kinong yalam duai nakabanta ka sarkar lajong kamlong kababit kababyang ban shu ai tang da ka jing tem jing tla ya kinong yalam ki baladep sha jet do upat ma to ma pi ki badan sha kaliang persya ngilapan iya pi ya ka jing jinsur men sem ka jong ngi ban ya trai lang bat pi om nam ta si met jong pi henrai nakabanta ki pajbak ki badan ha ka constituency jong pi ha ka constituency don ki nong kersan jong barok ki parti om tang ki parti ki jong pi bat nginom sya ya kata bakan long bakata ka jing snow politics jong ikan penduk nong ya upat ba jong kani ka constituency ha ka bakut snow ba nga kerpat rit ipi ha ka khat khandai terik kan mau lem yang ha ki jing duai ki jong pi shwa ba pin let man press you button ba kodor jong pi ban jet iki MP ki jong pi but kan mau ba ha ka sau terik jong ubnai jun ngan duai ting bat ngan kerpat you blay ban say madan ya ki MP ki ban trei hok yala ka jong kekam bat ya ka kular bakin trei shitom bat kin minot hapdeng ki jing ki babon tang da ini ijing sam jing mot iba khandit ngakwa ban bat ya ka por bai sodar ila ayanga ngenya pertalang hakawai kesur hakakot 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 Imslam kayo smet Imslam kanong krem constituency Imslam ka judgment real bat ngan rakyat kane syakmat kublai shibon